Izabranici Saše Obradovića ostvarili su jednu od najvećih pobjeda u dosadašnjem delu sezone, pošto su kao gosti savladali popularne Kneževe posle produžetka i dvocifrenih smena u vođstvu. Zvezda je na 2 minuta do kraja utakmice imala 7 poena zaostatka, a onda je Jared Butler nakon nekoliko neverovatnih minijatura doneo izjednačenje 90:90 na 12 sekundi do kraja. Mike James je promašio trojku za pobjedu, a onda je u produžetku Jordan Nwora sa 2 velike trojke nokautirao domaće i doneo veliku pobjedu crveno-belima. Bila je ovo generalno jedna fantastična utakmica u kojoj je teško izdvojiti heroja. Izvanredna izdanja kada je bilo gusto imali su Jordan Nwora, Jared Butler, a junak iz senke svakako je bio Ebuka Izundu uz pomoć sunarodnika Semija Ođeleja. Imala je Crvena zvezda tokom prvog poluvremena i 18 poena prednosti, nije uspela da ih sačuva, pa je do trijumfa morala težim putem, potvrđujući da ponovo podiže formu i to možda u najvažnijem delu sezone. Najefikasniji u trijumfu Beograđana bio je Ebuka Izundu sa 22 poena, Jordan Nwora imao je 15, a Semi Ođelej 14. Jared Butler bio je jedan od heroja velike pobjede u Monte Carlu, iako je utakmicu završio sa 7 koševa. Međutim, sve je postigao u odlučujućim momentima, uključujući i onaj za izjednačenje na 12 sekundi pre kraja.